Eva bendahane geli Müslümana bahsa had sıfat-ı Hudâ-i kadimiyet ki sıfat-ı de seb'eye ezelvîne ne aynen ne gayren ne vakit menevâim hayat digel ilmu sem'u beser İrade digel kudreta kheyru şevar Meride jbo kheyru şerravan veli Rızavi tünine bişolavan eleyim Subhanallah Seyda-i Melekheli çığa üz ve kısa aniye zaman Dibin meride jbo kheyru şerran خیر و شر میسر دکه خدایه یعنی خواستن عبدیه اراده خدایه اما رضا وی تنونه بشوران نره رضا خدا بتشتا کنه لریه uygun şeriat nine rıza خدا بیتونه yalnız istek o عبدیه خدا جرا میسر دکه subhanallah ya Rabbi أود كلامي بسيط وقديم حروف لغة حادث أي حكيم بقرعة وأنا غيري يمسوخبون أوي حكم خندن مبدي يلبون حتى قيامة دهردو هبن دعقبا يخندن ويرهبين صفات كمال همير بنام سمات دنقص موجود نوان تنافان تبشر علي ومنه جنوي دوننا بوزيدنا ويم جكد ما وعدم عالم اني وجود ببي وجه عسان وشاي ودوات تمعدو محادث بزانوي هيولا واتنيناك وعلى يمجوي Eva bendahane ji bahsa meleketi Xuda dike. Melaik ji bo wê hene bê adet müdamê ibadet dikin bê medewat هنك جي خواسن ولين يكي وبتر كري او جبوشو لكي ملائك جبوي هنا بعدد ملائكة خدا بعددن بحدن بحسابن يعني امن زانن اما خدا تعالى عدد ونيزانه خدا تعالى وسا ملائكة چكرنه Peygamber aleyhisselam debi şeve şu ma'racı debi de asimana da bühüsteki art heba illa meleketekte de yan rükû'i da bu yan sücüde bu yan kâmeti bu subhanallah. Avana ibadet dikin bey medet yani telbat tişteki jinakin em ibadet dikin jibuna cenneti jibuna geleceği ama vana bey medet bey ümid ibadet iş kadar dikin. Hene jwan melekete xawasen Fenani Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, Azrail, Esrafil. Avana meleketi khasen. Fenani meleketi liser millime rakibu atid ku khairu günah medenvisen. Her yek melekete Xuda Teala jbuna tişteki jbuna işeki kareki da çekirini göreve küye. Anase yer çiharen jbo jwanen melek وكيس جنور قسمي قلواك دوانو دماء جنان هوا
دی şeytan nare evi binevan نميرون جنبي خوارو فخور لشكلان قادر بتشنقو بريان فنادي ببن او بسنجينتي جبو الي ويقراب كان خيزمتين ملائكة خدای تعالی جل جلاله وانا جوانا رباسك هنا باسكي ملائكة هنا هناك باسكي منك ملائكة دو باسكي وانا هناك سي هناك چار هناك ده هناك سد هناك شاسد هناك حفصد باسكي هنا خدای تعالی هر ملائكة كي بشكل حارقة بشكل معظم دايت شي كرني اوي جي فناني ما بمرن مرن لسر وانا جي حقا اوي دروج قيامت اوي جي هرن جنت اما اهل جنت را اوي خدمت بكن جي اهل جنت را خدمت چي بن